Ko kore ke hufanga moa hinga hi talwhata pukutope wha o atu pe meheni. Taunga tai teo whai ki tua mama o atu ka ata moa e whainga maari e koini. Ke whakahoko atu aia mo polokalama ko ia FATUFONUA fo'o ki a honi. Aia ko iheni pia mo PIVENI PIUKALA ke ma o atu a polokalama ko ia FATUFONUA fo'o ko ia ki he a honi. Tatai rere ki mo tolu kotoa pe ka inga tonga ku mo osi lava o mea meki lotoni ke tau kau whataha he polokalamani. Pea pehe whakateki mō tōlu kotoa pe te mō toki mamata i he tau polokalama a muiange. O ku o atu e taitari maa whana pea mō loto whiwhia ke te mō tōlu. I he tau kauwhataha i he tau polokalama ko i a FATUFONUA fo'ou. O ku i heni whaka PIVENI ke maa whahoko atu e polokalama ko i a oe he whiwhini. Pea ku hua whiwhia whake taitari rea PIVENI ke maa ngā pe ai polokalama i he leo. Ke lava ke ongo le rea atu kateki mō tōlu ki apina. PIVENI ko tatai le rea ko ke polokalama i he whiwhini. Ko ilo i koe aho whemo i kina. Koe whoki aho ia e kai ke mō whemo i kina i tongana. I he ngahi ngā ue ke he tato te whito ke ngahi ngā ue koni. Ki he whamau a ngā kumolo tonga whahoko. Ku o atu e tatai le rei me whamalo ke te koe. I he mao e whainga maari e koe whiwhini. Ke whahoko e polokalama. Whiwhiha ke PIVENI ki hauani. E PIVENI kata ko ki whamo i maho o tio. Alo bisolo Koi. Koi ya. Ko tu ko ni o ki mo te mauneti. Koi. Ka koe taki whenga pehere o. Koi. Lava o hokolele atu ai polokalama. Pea kau ko si he wike mawhatuki aga maudo. Koi. Kanai ka koe ahoni te tiu mai ngahi payment. Ai ngahi tiu mai ke ahoni hono ai ngahi ke whaire ngahi bill of cost. Koi. Pea moe objection ke bill of cost. Ai na tiu mai ke ahoni. Koe isiu whako ia koe ngahi tohi moua whake ngahi hopo. Koi. Koe apply kone stay ai pepa moe. Ka koe whimau ke whahuange ngā tohi moa nei whimau ke whahu. E tohi moa ke ahon. Kai ke, nei koe mea ne whai whimau kina ahoni pana kai ke amnake lawa ha te au mai ki heni o. Kai ke, ka koe ni kutai heni. Koi. Ka ke taki mai pe ngahi isiu. E wai pe mo ngahi isiu hange koe hopone toko si. Koe ngahi complication ia hi sistemi. Koi. Ka ke taki mai pe solo kata e ku asi ai pe ai lahi mea o ai mo lere pala lere u mea ke hopo mea whana hopo taki. Koi. Hopo peti situ. Ko eia koe whakahou koe ni ke homo a tohi mo ua koe ni ki he hopo koe ni kua lava. Aia ko mo whahou koe ni uhinga ke whahou pe tō ki loto, kai tatari pe ke osi e stay pe tō ki whahoko pe koe whahou pe koe ia, kai whai to tongi ia koe ia ka toki hoko atu pe a stay ia ki he hopo tangi. Io, na ukereri whai pe mea kage whai le sisita. Aia e stay pe pa mo ngahi toi moa kare te osi ai tangi. Koi. Mahina o pita ta whaakia ko ia koe tohi mo ua pa moe mea kotoa hau ke tau tea stay katoa u mea ko ia kai orewa ke whahoko e tangi. Ko ia, koe ne tu kai ni miki mo ke ta hoko atu ki he konga koe ni koe o hopo koe ni pohiwa to ene toa whamui mui koe na whahoko na te ki ta talanoa ki ai. Na e lava whoki mo e hopo koe ni koe na ke whahoko e koe whamawanga tangi na ave whoki koe hopo ia ki he ko tuka mea whana. Koe hae ai ola na au ki ai hopo koe ia. Io, koe ola e hopo koe ana ke na e tonu pe ai maua ia i he hopo. Koi. Na e kai ke tari whamau tangi ia ai fuatu lao ai Crown Loa. Koe hopo koe ana maari he koe whehu ia ai tūtone whamau me ne tipati me he anga maheni. Koi. Pea mo o mai whakahino
pe ku tonu ai tifeni na mangau aki ka pau ko failona fai he lawe custom Koi. ai nei tarifa mau no nei ke fe halaka ai fa mau ene tipat ni anga maheni Koi. Awe foi fala fika wa yes we can use ai lao me fana po hati feni ke hopo ya ai ko mari hopo ya solo ke Koi. e kono hinga he ko natula ia na ngawe mai aki he kohiri Koi. na ngawe mai be na failo ke ai lao o custom mo ki ono hu mai ai ko failo se failo he hu mai koloa prohibited pe restricted tai license Koi. na ngawe pe he ko tai mo na ai ko fai hopo ko foi tikite ko foi lao ta tikite pasi ko na o hanga o fakiki ko hono tautea o kua o ki he taha kilo hono moa panga pe a o ki tau hongo full hono moua ngau popula o apply both ai ka pai moa panga taha kilo up to 100,000 o pa moa ngau popula up to 10 years pe ko hono whakatou apply loa depending pe he keisi sai e tai wena na tufa mai tikite hanga ko whawhatanoa hau e talamu kono whaho ha asi au ka koe ki foi hopo ko sai ko foi hopo pe ua hopo kere he pe o ui ko ne ki ho ha asi au pa pe ke ki lau pe foi o whatoanga i o ku ai me o whehala ki a whita tikite o kai ke te ke mau he matapure ko ni lau o whakalanga i whakikihi e ke nai o au e te we whai hopo na nau whare i mai ke matari halaia ka nau kore whasisi tau tea pe ke maua panga o awhepe ke kore pe he kua moa ka nai kai i tui kai na kai i tui kai neongo na nau hanga whahu mai nau o follow tigo whai case law ka nai kai i tui he mahino pe koe ka au Oinga pe whatanoa e solo ke uhinga. Ai lahi ngahi mea o tau uhinga pe koe tau irifia pe koe tau tae mausia. Tau mui ei pe he fu hala motua fu halanga motua. Pai foko whai hopo ia pa mahao mau. Hali he wha mau ia dismiss he wha mau ia wa tikite pa ne akuit e ai tikite ua. Pe ko uhinga hono ave he kwalo ake fo mawanga tangi ke te mai ange ha fui whakahino ki kehe foi tutuni ko ni ki me ngahi mea na wanga maheni kana kuia iau he whamawanga tangi nai mea na whatonga iau i tipeiti ko ai TPP pa moe kau whamau ko e poini na raise my whamau ko lao ko ne customu na to kineki pe na to ki fatuia i he wafe mafitu na ga ya hane konsita taha ke lao ko firearms na fatuia he taha hiwa no valu ai na ai disconnection e foi he ngai foi system ko pena na feinga mai ko feitu ia ke o fai fatonton mai lao me ai ke fatonton mai ka pau ko anga e nau fatonton mai mi fare area ke alai ne lao ko he tahi wa no valu me lao ko was ma fitu ai ko foi rocky point ko foi point of floor e uana pena mava pe ko fehara ke fa mau ne mava me tutoni anga maheni he nga yopo na nga foi keslo na mai na tari ka fa mau tangi no na stonu pe fa mau aku pa mo foi fehu foi point of floor ta pe ku malava pe ke te tifen ake firearms act i ha fai lo fai
o tangi o ko ai fa mau tangi yes ai ko no mo ni le vai Koi. e hanga he fo hopo ko ni o tofa hala fo no fo Ke hoko to. e natula ngai ke ko ni Koi. e ka ke to ngau e fu hala mutua hala poka mutua Koi. e hala valita ai mo vai ke o ke fo wai Koi. Mahuinga pito pe o ku mahuinga pito e piveni ai whakatala noa koe ni ku ke whakahoko ke whi hopo koe ni hange ko lau koe hala fo o weni ngā ue atu aki hange koe mea motu ai tau whahu holope he whangi hala wā holope o a kolosi ke wha e tāka koe ni koe ki hala wari tāku lava ke mo whatoka mai ke lava fo wai ngahi mea pehe ni ke ua si aloi ai kakai e whanua o ngai po pula i he tuunga pe ko hinga ko pehe pe ko mea pen na fa tau te he taimi ko pe ku pau pe ke tau te ai Maria pito koi solo oku mari ia pe he mea ko ni he ko nga o ko tu i pena uhinga pe ha we masio vi ki mai ga he ka ko foto ka pa ne ke vi ki masi ke alu te foi hala ko ke lava solo va si para ma ko koi mona lai hono una ka ke au ko fie au he oskon mahino wa hala fo ka ko mete pu solo ko no fo fa mama fa me fa mama fa ko no te ke in hai fo mea ko ni o ni hanga rewa highlight mai ai palo parema system koi koi se ko tau kave na fai mai ko fo mau ko fai na tau kave ko na fai at he ground law koi o ko me ke vete fo mau me ke vete mai mi fare area koi koi ai ko si ore vai ke mau inga e ta fa tala noa ka to ai me ko ni ka pau tau se mau ke fatu halao le system le ko ui ke ne provide clarity ke o mai ka kai office o he funga peta mai no o na fia koi he ka pau provide clarity a ku tapu ke fatu ta ko ha me afana i was ta ia ha lai sen he ka yo tu ia o mai no ia ka kai ai me afana ta ia lai sen ai ko kuinga ha me o ke ai ke mahino me ko ia kana to ko mai o ngawe aki mata vai lao ke faka ilo aki kana inten le lepe e ko sio intention pe ni ko no ka nga me ape na ha na ki uta sio ke la fanga mo va ta tangi no ka nga me ke al o mai haki me fa na ke fa na puaka sio ke intention ni koi pa ka ke ilo ya he masi ko ha ana ko me fa na e o mai ene me fa na o va re pe fe tu ta mai ai família também ko puha ko vaka na tawa tu he me au o ko ho ki puha e wai o ki me fa nai koi ai ko hinga pe ka pau na ai ke clear lao clear system ke wai sio bana to puke mata pure ko nyo o frahu hospitati kite to ale mata pure to sio an gon na ta no hau kau pa mau kai ke taria ko nga ko fa kau ko bright he te e fili pa ma to le vai loya ke to o mai ene to nu hire ngo ya ne hala nga we ai ko fo step we wa ma hok ma ya ke ma e ke mau ai ai mau ko hoko ke masi ko e na tai to kanga na to incompetent ko ai ko fa kau ke nga ke wa te na te fai pe mari apito ka ko faam solo ke o fa kau e brown noa to kau ka kai na po ke brown noa ko ha vente tan ke brown noa he te fa pa solo ka pa he ka ke fai to me ko mahalo ko ka kai pe ko te na o na po pe ko fai nga pe ni o ngau e brown noa mahalo ko ni fa na e vi ai ko me ko hinga ko finga ko ta noa kai ko isi u ka ngau koi o isiu ko sistemi muy bega nga we sistemi da nga ke o sistemi ko ne provide para ko hinga hanga te ke e me ko ni ka more ke mama ko ha fie poto pe ko ha
tau whihia. Mo ni apita. Ka pati matonga i lau maari o e ta whakatala noa. He ka pau e sai e sistemi tene whanau mai e foifua o kumeri e whakatatau mo tau amanaki. Ka pau he kai te sai sistemi. E fua mai foifua o ku kano tamaki me te tau wālau ai. Au hinga pehe. Ta tau ai pea pe ko hai. Pe ko wālau. He mala pea ko no pere ki ai. Mala ko tua. Kau kai ke pehe ia. O whiri manako e sistemi. O sistemi ko hono function tene hanga o predetermined. Ai ola. Ka pau ko me ai te ke whai, Mola. O kai ke pehe ke tau toksi o ware aki. Mahuinga pito e piveni ai whakatala noa ko ke whakahoko pe mo e keisi koni ko ke tala noa ki ai. He ku hange ko lau kai mea ko alua to ai pe ai tala noa o lato he ngahi keisi koni koko o kwhia mao ke holoki. Ai horisi ka lawa ke tau manga atu ka ki hala wari ta aku. Alu pe o whakaos pe ke mea pe ko whaafake e polokalama e FATUFONUA ko sistemi ai pe kwhia mao ke ko sistem mo tua e ku tu mai ai crown law ko mea ai no maheni ke ai ka koe anga koe time koko o se koe pa whai tu uni koe ni ku hao. Tala mai rewa ku asi mai rewa ai. O whia mao ke whai ngā ue ki he systemi. Kai ke he ku mahino ai hopo koe ia. Pea malo e ngā ue lahi pe mi tongana he. He si tokon koni ke kakai whonua i he ta whaaki koe ni. Koe o kou loto ke ta ki hoko. Muka pau pe ke te hamea te ke whie tānaki mai i he ki i hopo koe ia. Ka ta toki hoko ki he hopo koe na piwatu e ne toana te ke ta tala noa ki ai. Io e solo. Koe hopo foko ia. Koe. O toi ai mo fui maari e tahai. Koe. I he sistemi pe solo. Koe. Nai blak ansit foka apo hiwa ia. Koe. Pea toi apply in state. Koe leiti e si tai mini nai toi whai hopo he whalaite. Koe. O toi ansit apo hiwa ia. Koe. Eke he hopo ko mo kāperi. Koe hopo ko mo kāperi. Koe. Koe hopo ko ia nai maari e. He nai koe hopo ko ia. Osi koe hopo a akane te pea. Ngeu ki whehu ia he poa te mo ai loia. Koe. I whehu e loia he hangeu koe ia. Ko au be nau tuu o pou ki he loia. Koe. I he whakaukau. Koe mata vai. Koe mea koe hopo ka mata o koe foi sistemi, koe foi geni, koe foi halafononga. Kana ai ukonga na don ke fai he maupuate, ai ukonga na don ke fai he tahwhailo. Koe. O oi me konga na kana kai ke pehe ke koe fall pe ai loia a atape. Koe. Pe e ki peni ki fok mo kāperi pa mo maupuate. E amana kon ke whai hopo ia ko ka kāperi e kaukoi. Koe. Pena mau langa rewa si o whalukufua. Ai koe fui tō fufua taimia o ku mau kore rewa e loia ke hao mua ke mau si o whalukufua nge ki mua ku mau mou o forward monite. Koe ki fui taimi koe na mau ki whatahai he. E sāpati o sio ke keisi. Pena mahino mai rewa o kuia i mea ke toi tānaki mai. Koe. Ke ne toki lava whakawhewheka i keisi. Pea pau rewa ke whai e kore ia he monite. Ke tolo e hopo. Koe. Kai sio ke maari e mea ka ni solo. Taku vai pea. Heko whaarea ko ke tuangi tau teka he. Koe. Tuangi tau teka. I he whakaukau pea kia. O kuikai ke tau mapure i unknown to koe kahau. Koe. Ka tau tuangi ke tau teka. He hoko mai e ne pure. He anga i whakaukau. Koe. Koe taimia e hoko mai e ne pure. Ke tau whakaatangi. Ka tau whaipe mea gogo tau tui o toton ke whai he ahon. Without fear. Ai koe
foi whakaukau e nei au. Kai. Pa mena mai no te au nei ton ke o kai ke ton ke whai hopo e harmoni te. Ai ko foi mena ko foi mea mo mo ape ke toloi. Toloi ke pe ke toloi. Kai. Kai whai ai ngā au ke kau whamoni. Pe koe whoki mai kau loi apa ka peri mea. Mau tau tea i nau ai whamau. Wafe whange au. Koe tau tea ia o na toloi hopo i e foi aho monite. Kai. Ka koe toloi pe hopo ke pule lulu. Ka koe nao mai koko o whamatala mai. Koe tu ni e koe ku whakakau koe tau tea i nau. Kai. Wafe whange au. E taim koe niu mau o smau i tohi mo e taha mau kau kantiteiti toi mo ga sa spoi wa. Kai. O koe ne mo ana koe wa manu whaafi. Ke ne totonge whaita. Kai. Pe au pe atu rewa ke loia mo o ka peri. Ko whehe wa whange au me wa manu whaafi mo whe tatongi. Koe kuhi ngā whoki. Sai mahino ko stara mai koe wa whange au. Ai foi toloi. Ka pau na koe ang koe tui mo anga i psio. Ka pau na kai toloi. Te mawhoi mato. Anga i whakau. Pina anga whewhe whakau pehe ka koe mau whataho sa mate. Nau tangi toloi. Tai toi wheuia. Kai. Kai whai ngā ua ki mea ko o kou sio o kei i awa he keisi. Kai ke te aina i whai whaame o ngā ke toloi hapa i uike taha pe uike. Toloi pehe whaamau me moni te pe ke pule lulu. Kai. Whahua te ewa o ngā whai afi te iwi te ua, whai whamatala whakawa. Kai. Koe o ngā tamai na asi hona hingoana e wuri whea kia i pō tala noa. Ka ne te kia hana whakamatala. Kai. Koe na whai whakamatala na ni hanga whamau e whai a keisi. He ka mauna kei pūri whai whakamatala koe. Ka ke lava whakamau a keisi. O whakahu koe a lava i o. O whai hopo rewa, whai rewa hopo pule lulu tō ose whalaiti. Kai. Ai koe na tala noa kata koe. Lere pule lulu, lere tō pule lulu. Os mo to velu pe mai fa mau malanga tu ko be pong tala tu ne pe pong. Okay ko ngo ya ka lo ya ke to ki to lo ya tu mai wi ke ni ka to ai e a ho de ka to kai malanga tu ko me ke fa mau ka ke ka fi ha ure va ka ka ko ngata hi ko ya ai ako ke poto au vida de kaka. Ai mo de le atoga o a te le mama te. Te poku be. Ai ke ma wa ko ke kai foi mea mari e ko ya. Kai. Kai ke ko ta foki mai tau ke foi mata vai system. Ko ni o to tala mai ke to ansiti. Kai. Pe ko fa pa pa ko hinga ko longa fa le area pa te kai ke to fanong ki hatala noa pe ko press release pe ko hatoi whahinga whakatala noa ke whaawa whare area ko pacheti. Mana tui ko tau ke tau whaawa pe i me ko unga ko pacheti, mauinga pacheti. So kone tui tai mini o hange ko i toi mauinga pacheti. I kai ke awa whare area aho ni. I was expecting ka ko palpare maa ko foi catchy. Kai. Ka ama whare area te ke whaha mea ia ke ko skutun fofa ma ko nea pe whare area ko nea. Ansiti. Aia ko ngahi complication e ka tu kata whatala noa nge u complication e solo. Kai. He ku iai he kono mo ni fo ko ne fo o. Pe o pai ia hata haia e tonu e ne whafofua ka pau pai ke loloto ne analyze case. Kai. Hange ko ni. Koe foi i li koe whakamau o pehe he ngahi stay on ko osi. Koe ui koe balance of convenience koe balance of harm. E whai pe a ansiti ai kau tamaia pe a whai whirisi ia whetonga nau sea. Kai. Pe a whai koe tangi o ka pau ia hata hai success.
ko si o stabun no nau sia Kei. sai time tatau fetua ki le fa mau e pa mo sia pele fa mau e la vai a ke hanga o no mai ai fa mau tangi a ki siulai Kei. Kei. ko hinga ke malawa ke hoko ai abiria o ke fai a ke fai ha filisi ai ka pau ke nga ke ba ki mo ai abiria i he filisi ke nga ke o hoko ai foi palpare ma ko ni go na nga o fo ke sa la ke o hoko se na rio ya ko palpare mare vai ni ko in the flip side ko ne apply ko stay te nau tangu ture na tori fare area o tipeiti mo hikinima i he patseti fefele va ose na hanga faka pase patseti pe fai nau tangi ose sune fai nau tangi siulai pe laku kato na tori fa mau tangi kitua ko fehu ia leva ai patseti oge fatonga foi complication he ka pau ko foi apply stay ko ni an ko ke o hangeu kai ke provide security o hinga ke nau ki ma e nau sea nau ki ma e nau wahe nau ki ma e nau voting right neongo o kai ke liri wai o nau tonhia nau ke halai pe ko foi stay ia ko hangea ko ma foi kong ice kene whakamoko ki tolonga ka wikai ke pe ke toi ai ke ko poini foko o si au ki ai o palpare pa pe ka paure va tali patseti solo so isiwe ne tahte ki lave te mo pe mo ai mai ko ne sia ina pai red lolo ko ia ka to u pepa u fe mai no aki u contract o involved ia o kai to kon pare mia minister pa anga minister tolu o nau involved ai ka osi pe nau sai ne mea ko pa fai nau tangi siulai pe ansit ka to nau to ko hare va tunga integrity nga fai tu don go o tas the country can afford ke hanga he tau pe he kau FATUFONUA ko ai ko anti o ti saiti anga hono wahe na tu kau ke upatseti ai so ne hangare vai o mai ko au mo hangare vai sio ka pai whakapapau i he whakamau aho ke whai ai tangi whakapapau i he sea whai whirisi he ose tangi tau toton ke suspend ni rewa tau stay ia koe ni. Ke ua he koe ngā he kai ke more ho nau whainga maari ka pau hoko foi sequence ko ia. Ko pau ke rak whai tangi pa tok whai whiri. Mahi no rewa he kai ke more ho nau whainga maari pe apply on nau stay kai suspend ni nau tol me involved i hikinima i whai tutuuni i kei wahe. He ko nga fok o ki pe muy mai he whakakausa. He ko nga fok he ko hopo fok ko na i primary. Ko foi building blocks ia na fatu o ko lago electoral act. So ke lago ia ne kamata pe ne kamata e ga ia hata hai fil o wa de mo ua. Ko pau ke mau ai tutoni me fa mau anga o huke kiria ko runway o kiria ke fi so ko la ko ya ni hanga tala mai de vai pe hikai te ke whakatau ke alu o ave ha koloa pa ke kore mouti kakai so ko ko ulao ko ya ni hanga o whakangata o ni hanga ko mari he ko whamatala ko ngai ke sloa ko tau moa whare area ke whiri kakai honest
pe fair and open election ya ka kai tau tai na ka kai ke o te nau kai lava ke kono nga foko nau o fili fa te mokala ti ko nau do de nau fa tu ton ke tu ha ka kai sai hangare wa he fo i hopo ko tala mai ko na mau i ka tama ko la so therefore ko so ke mamafa ne o hanga he chef ale hange nau ai ko ki me mama ka mo sio ke mamafa ai lao ki nga fonua demokrati ko nga fonua mama oku hiki haaki kita me olunga me he te sea ko te me he te pe ku te paremia pe te tokon paremia pe te minista os so ke mamafa foi ono mau lao ko mau ke tu kita tu mo ni apito piveni ko naku mahina pita ka te au ai point ko ni ku ke fatala no ai pe mangahi me agonu fihi takai holo ko ni o i loto ko i he kavinga ko pe me system ko ni tatala no ki ai naku fanongo foki he whakamatala na e whae loea na le son tupo. Ai e na e whakamatala na le soni na ne whakahape, koe whehui na anki ai, i he oku, ai tuunga koko kui ai kau minista i he stay, ka nau whai tuuni, he? Ka koe whakamatala mahino na e whae e he loea, ai na ne whakamatala foki ki ha whai ako, oku ne whai ha mau lao i he api ako, oku kua pau rewa ke to'o ki tua, whakamālolo i whakataimi, kai whai e ngā ue ki ai. Ko uhi ngā peke malui ai whānau ako, pea moe community, pea moe society. Paka ilo ange ku tonu hia, pea whakafoki mai pe ia ki hene ngā ue. Aina nani whakamatala ke kau ngā ue civile i he levolo i lalo hifo, pea koe whehu ia nane o mai, nane pehe mai, koe harewa hono kehe, pea moe kau minister. Ai lewa foki he whakau koni ku ke tala noa ki ai. Ku ai lewa stay ia ke ne hanga e ia o malu i nau tolu ke nau ke minister pe. Lola tonga pe ko ia ku nau hala ia. Ai lewa ukai lewa ke malu i kabineti ia. Ku manati foki e piveni ke uhinga koe na resign ia na whakafisia seng star. Ke mau e whakaapa o kabineti. Pea moe lakanga minister. Koe ni ia o kai ke malu i. Ai lakanga kabineti ia me kau minista, o kai ke malu i pare mia ia. O ko nau tolu pe ia o malu i toko taha. O kai ke malu i ma society ia, i he isi ukonu ke tala noa ki ai, ka aloatu he mehe nai whehu e na resoni whakau kau. Ko ngahi sia ke koe e whakamoon ni ai minista paanga. Ka aloatu o kuhala ia i pehe tangi. Ko harewa mea hoko ki ai. Whamoni whoki e kuhalaia pe ka ke alpo whamoni siake. I he tau tala noa ke isi uko ni ko ka koe kuhinga pe ku atu tāna ke tu e piveni koe palopare mai au tau whepaki mo ia ke mahino pe ke kakai i he polokalama. O ia, ko mōne au piti solo, he koe whai last laps ia. Ki au he whakaukau. Ka pau mou mai le vai ki he, mou e whirisi ki mui he mea. Kau to tonu lewa, koe ongo opsinen tene lawa ke maua integrity ko nau tānoa na le sonipa ke tānoa mai. Koe ongo opsinen. Uluaki, ko ono suspend. Tari e nau stay, tari ai moi tangi, tuku ia, koe tangi ia koe te tonu whakakonistu tonu, whakafoi tui ia. Ai tangata tonga, pau sai peia. Koe stay, koe discretion ia whamau. Ka tene o mai mea koe uhinga le rei. Ka koe uhi, o ku kakato e uhinga le rei he, kau toen, ai fo integrity, pia moe whakapapai o ngahi ngei au tūnga. Ke iai hano, ke iai hano ki mei. Ko ki au rewa ko no suspend ki nau tolu, ke ua te nau toi kau. Ko no suspend ko ia, ai ko no uhinga rewa, ka pau rewa whai tangi o nau win, o nau kei hoki mai tō mau pe o nau sea. Ke heia ka pau e ansiti, hangi ko whamatala, mai whai he whamau. Ka pau e ansiti ia, o e tok tatau e bepe whai tangi, ki mua pe whai ki mui. E kaki nau te lau na tō toi whoki mai. Once of one seat. Kai ke. Ai ako uhinga rewa koe aku, then it's fair
ke suspend nau tolu. He ku hala ke nau ke wahe. Lolo tonga koea ko stikrea o nai kai ke whakalao o no whiri ki nau tolu e hatawalo novema. Ta koe ua pe, ka pau ku nau o kai ke whai for suspension koe. Suspend kai ai ha insansin ke oai whaha ngā ke patseti. Ka leo ko os ai whirisi. Koia. Pe koe os ai tangi. Ke unga ke oai involved e kau kantiteit koe ni i he hono tālanga i patseti. He koe fu lao ma o lunga malohi. Mahu inga taha ia i he tau o toa pe o ineki wharearea. Lau mahu inga taha ia. He koe wahe ia patseti. Oi allocate ai tuhau e kakai ke ngahi priorities. Ka pau ke raki whaia kia ha loto hanga maarie. Ha loto watata. Koia. Solo, o wai pe foku mo matu tāma ke malala. Koia. O si ilo pe he kau tāmaya koe no ku tangi o kuka jaha nau whainga maarie. Ka hare wa mete nau whai hono kei whakalao i te nau saini he sieki. Ala ki patset te nau taktaha tāna ke nau tolu angelau taktaha o koko ne mea whao ne tangai ko tai pehu ki toa ko skona te tangai kai ke ka kono sai pehu mea ko ni ko whatana sol o te kai atene ngai fumisin whakalao ne te ke ue ia e hataha neongo katoa e tau wakenga whakapolitikare ka nei te ke challenge whakalao ai funky niti kuriti ia koe ni ai o ko fefia pe au ia he kono moni ne ngo koe ko haloia au ia solo po mea ka ko lava pe o sio o ilo o kuia i mea o fehalaki whaka system koe o tai mo ko no fa sio ke lao o mon be o hala pe o hala pala o hala pa system hala pala ai Pero hake foke piveni ko mea koe ku fotu foke ta whaake taha. Leo ngoi e tau talanoa ki he sistemi mo talanoa ki ngai tono no koe ni. E kei lere pe pure anga ia kei hoko pe patseti mo ngai mea koe ia pa moni pe ia. Ka koe tau talanoa ki tau tolu ia he re volo oku ke te mahi nonge pa te loloto i he whakau kau. Koe kau minista o tau tea ki nau tolo nau halaia. Ka aku nau kei whainga pe hafonga, ko stay whakalao, ko pausai pe stay. Aku nau kei whainga hafonga, ke nau kei hoko pe ko minista, nau kei wahe pe ko minista he pure anga, nau kei whai pe whatongia o kau minista, lolo tonga e nau halaia. Ka ke lau hatahea ka au ki he tangi ku nau tonu hia. Ka ke he piveni koe isi uheni ko whatoka ngai. Ko loto ki eke atangi ki wakai ki ai. Na e tolo e whare area uluaki. Na e ke whakawa e whare area uluaki, ke tolo i ko excuse ko na e mai he sea, o e whare area, ko e estimati na kai ke mau. Ke whia maari e pe whanua. Mahino au pito, ke ia hatahaia e tokanga ke mahino au pito kwhai ngā ue ki ai. Pea ko taimi whai ngā taa aini, he ngā mea ku hoko ke pure anga. To e au peke he wike koe na e ke hoko atu ai, to e toloi. Kono tala peke whalai te, e stay ko a minister pa anga, tolo i le vai he sea i wike taha pe ai mane press conference. Koe konga ni ko hoha ki ai. Pe ko wanga hulu i konga koe ni ke mahino nge mo ke wakai ki ai. Koe whakamatala koe a sea whare area. Na ne tuku noa i e toenga kau minister me kau whafofonga koe na e tau te ai. Tala mai le vai ke ne press conference. Koe toloi koe ni. Koe toloi pe i he sino pe o tonga tapwha, o e minister paanga, ko hinga ko estimate mga hi reason pe. O koe ke kauai ai ngahi Korea ko ke stay to nga ko deputy prime minister me mea. Aia ko ne hinga ko ne talamai he for i press conference. O ko mau tolo i whare lea he weekend. Uhinga pe o makatu unga pe mau tatari kihe tohi ko no mai ko e pepa ko e tu uni ko na whai ke minister paanga he koe lawa unau fe mau ke nau wakai. Ai ko konga ni ko ku fai kai ho happy ven pena amanaki rewa o atu me aka he wiko osi na fare amanaki e frava fare area he i ahoni ko te tolo i ko ni ko ha excuse ki ai he fe hala ke me ko ke tatawe
ai mea whahama he kau taki e kau pūre koe ngahi mawhai, mo mea ko o kusio ke kakai. O kai fo ke kui e kakai, o kusio kakai, ke mea ko ni piveni. O ko hawa wakai ke ai. Na ko stohi anga ton beke se atangi. O au pita te mo whakau kau wale kakai. Whai o mo whai tōtōni, mo toka i whakata mai le rei, inga le rei. E kona moni ko mea kona ukehanga o mai. Ka kai kei foki solo mea na ko koe, ange koe lau kona laftani. Ai kai ke whai he se aho no whatongia ona. Koi. O e kauia ni whatongia whamau anga, o e kauia whatongia paremia. Koi. Whai hono whatongia ke nau tū tau a tāina. He koe ngai sino e te nau provide check and balance. Koi. Kai kehe, kai kako kone, ke auia e solo kai ke utokanga au ke ne hoko koe palparema. Ko utokanga au ke ne holu i mai o mama, o ku mall found sine foi sistemi. Pea tau ilo mea ke whai ai whakarere i. He koe mea, koe uhinga pe whoka tau loto mama hei, koe tau whaaki o kai ke tau te ilo, tau tau rea, kaha koe mea e whai. Ka tau frustrate pe he ola koe. Ka ki au ko lava sio, mea koe ke wheitu to toni whai ngā oe. He koe hono te kai katoa u mea koe ni, he nā ku whakaongongo mo au e awa e whare area he. Tuange fo i pēteni koe nau ke o stai mai. Na e wake osi mahino, koe ne awa pe he moni te ahataha alu katoa kau ansi koe ni ki tua. Hu e fo i, hu rewa fo i application to stay ia ko koe ai minister toloire. Ai koe toloi ke o rewa ke mau mai tohi. Mau mai tohi. O ko kai ke awa pai whare are ai. Ai koe kuiga. Toi hoko mai mo ngahi stay koe e pa nau whao mahalo koe nau ki ti koipe. Ke osi katoa mai tari katoa e stay. E ngai na nau tari hoko. Tari e wharai te koe, tari e monite, tari e tūsite, tari e purelulu. Oskoto. Ka nau whakaukau rewa. O wanga rewa whakaukau. E awa rewa e whare are ahon. Ai mahe pena nau amana koe ka awa ahon. Ka koe te fui tūtūni koe wharai te ke ansi te tama koe loto. Aia, ko hono whainga tā e solo he ka pau na e awa rewa ia. E pau ke whai tūtūni a koe whamau. O whakatatau ke hanga maheni na nau whomai hai. Aia ko ilo koe lolongo koe ni, koe foi fihi koe ia. Kai whai foi tau, whai foi langa toi holoia koe ni. Kai au peke au tolu noa suneu ke tā noa pati. Koe ni ko tolu noa me ia. Kau te kai ke ka kou whiawhia pau solo te kai mai fu. Te ka fu e te kau kai ke mahino, kai ke hakereri ti e ta. I he nau o lao, o pe koe sistem o whalera ki e whanua. Ai ka hange koe pehe koe neongo kai ke sai sistemi kai ke tua e solo. Mea koe ako fui mea mon peia. Koe ka e malawa pe ke alu ke he pe fui va embe kua wilao. O kai ke ihe mana toi ko au mo ko epsen sistemi ia. Wai ya sistemi ia he neongo ka pau pe mai wai kongkonga ka wai ka sistemi ia. Ka koe poinen te hanga atu uhinga hae hunga ai e mamani mo mama me ko sistem. Right. Ke ne hanga o remove waste. Waste. Ai mau e panga tu hau. He koe mea ia koe he COVID systemi. It all amount ke ne waste ai panga tu hau. Koe ua. Ai mea koe system ke ne hanga o ai ke efficient productivity. Ke efficient. Ke whakamore panga tahau te mau e mango e wha. Ka ua e whakamore e taha miliona koe foi mango e taha. E au uhinga pehe. Ta efficiency pe mono remove mea koe waste. Ke mea koe system koe uhinga e kono ai. E lava pe system ia, whainga whanua pe ke lava pe nau tolo ngā ua pe ia without a system. Ka ko hai e
kawha. Ko hai kawha. Ko kakaipe. Mon la he pito. Mon e pito ai whatara noa ko ku o whaha ko he ku o kwai whake ai whamatala ia pe he na o si whai ai tutuuni na o si tautea ai tangata pongo fulu pia ke unseat pia o stari ne stay. Ko inu tu e tautea pia te whekau ke unseat au nau pehere o kusaiangi ke ki tuku he ku complicate o fihi ai ngai tutuuni he lao. Ko koi ke tau sa dodol poko whee mea ku fihi he koe ke pūri e whakamau a ngā piveni. O koe ke pūri e nau tolu na o stari stay e toko tahata tau pe koe ni toko tapunga fulu. Pena e toton pe la pe whakamau ke te pehe mai e unseat koe ka koe ngā o stari ho stay ki mua pa te ke stay pe. O koe ke pehe e ta malawa e whakamau ke ntala mai he koe ke pūri ko nau tolu na nau whai whakamau. Ka koe ngā whuk o nau whai tūtuan pena tolu he sequence ko hoko koe mea whakamui mui eni o halaia tala mai unseat. Pia ku whangongo re whamau iai ko mea ia ai whare area ke nau whai unseat. Ka koe whakonga in ko whewhehu i atu. Na e pehe na le soni tu pau hene whamatala. O malawa pe mo tolu ia kumalo ia ko ka peri lanu mata. O malawa pe mo tolu ke mo foki ke whamau anga o talange ki ai o kuloto ke enforce tutuuni. Io, ka heta ke enforce po ia tua whare. Koe ia enforce. Mau enforce ke tutuuni tua whare. Pau ke whaava whare area. Pau ke lava he whakamau ia ke enforce whare area ke ava. Ka koe once o kuava koe foi anga maheni a status quo koe ne avape o ke iai ha foi tutuni o ku kei karen ke unseat te nau unseat le ai koe nei wha tau lau koe he sea ke se koe lavlavu na tala e whalaite ka nei lotonga ava whare area koe hube monite whai fui patongi a koe ia aia e hala rewa ke nau tea party me he foi anga maheni koe ia ka pai pe he ia he mandu koe lao pai ke ne tala mai e ia within the 3 day kua pau within the 7 days pe mai pe kua pau ke unseat na tau silave mea koe nipa koe foi pala leo whakatonu lea ia ka pau rewa pai ke sa ia se ia foi tutoni koe ia tene kei turek pe ia ai unseat for however long koe ke tutoni he lao ia time can unseat he certain time ten tok unseat kana o sa ke ua o sa mai nata ko foi foka uhinga ia nai o ku lotonga fihi ai hingo no pere ko ni fiela ke pa ko su tone fa mawanga o pa ke foka foki he tuia ai hingo a me fiela ke pa ke area motu kau ke tu ni he lao ko hai tai aya kapau e fehu e tai mini pe ku talangata ai tui ke tu fa mau kai lava tipe ia he te hina ke tu ni ko tai mini to la pe to ai tau fo ko tau ko mai aya ko sio ke ngai mata vai ia sistemi solo ai ko ta fata no ai kapau de tau hanga tohi i he sistemi i he lao ai ngai kurai tiuria ngai magatunga e remove le me ko fili mana ko ia me sino te tau taina te kwau te tau taina ngi ka pai tutuni yangi ko ni ka pai ha o ta ha ko to ka nga me o kore ka ko mafai o kuia kita te fai ngata ia ka pai to ko mafai he lao solo o de e doa i lo ko ofa pe ia ko e joi fo tutuni e lao how he fai ngo vo avete pe ilo leva he taha ko to ka nga me o ko uhina ai fai ai tutunia o wa hat te loto ki ai fai pe ko tutune lao ka pau te e faka kau ia ko ene how mo ne mo wa ma tunga i ho fai tutuni pa kai ke o ngo i ko konsenisi do e tau fia mai de vai ka ko o ke sio ke uhinga ka pau he ke tau fa ton ko mana tu ko to tangata ke hen e to tangata te na mai na to te mamang ka kiau solo
o no pe hange ko me kana ko fala ve mai ai fe maliu aki Kai. ko he fe maliu aki pe ai se fare area ko ke kiria system Kai. ai leva ni ki paies ko ngako ko tonga tap fa ko fa fonga me mau fanga na ni popo ngai me ko ya ko ke hala ke fai pe se ai Kai. ka ko me ai hanga he ka o hake o hake rewa wai ni interest ia ngai business e pule anga kai ke hala ka pau na ai o kiria e imagino na os mateu teu e se aki ni whakahifo na imagino na os mateu teu o sing star mo toenga ka umidisa ki whakafisi ka ko ha men na mafuri hake ai ngai foi event ko ni o hu he foi hala ke ai go tau fihi tu wai ko nga ko kai ko ke kiria matai to he lao kai lava ki tau atai na tama fai tu ni kai lava ki alure e tau hala fononga ka mahari ya we solo mari au pit lolongo e aho ni lolongo me falai te o ga hante moni apito e ama fuka fare areane fa afenga ke faka va ve mau pe ko pachi kai ka ko foi fare area dia foi pachi te dia ko ke mau ingai o ka ke faka va ve mana kuna usio pe ku mana usio pe ko foi aho tolu no aga ne mai na ka tu pe tolu ta mahalo ko si lahi fe unga pe u aho ko ya ke nau fenga ia ki patseti loto fare area ka ke foki piveni ka ko poinia e he ku tau to ke tu pe da tolu ka to pe mala aho e hongo fulo ke la pe patseti o whakawave i beia ke tari he. Ka koe tau tala noa ni tau tolu he umea koe ni ku haa mai ke kakai. Ai ni koko ku kai ke... Pea ku moani ho lau whuk mea ku ta wha POLOKALAMA ma upe ai. Hano ai koe lao ke oa e tuku e lao he sino e kau minista ka ai lao tohi he pe pāki o ngā ke mahino he. Ka lawa ke tau mui ko toa pe ki ai o au ki he. Sea whare area koe pare mia kau minista. Moe kakai e whanua. He koe mea whakeni o ku mahino pe ia o whenga kakai ke nau tari whakaukau koe ni. He ka pau koe toko whaa koe ni koe public servant. Pe koe ngā aue pehe pure a ngā hawhahinga potu ngā aue. Ka ku hoko ke ai hawhahinga tu uni nau hala ia. Kai ke utui au te nau lawa o te aha whi aha make he taha. Ke pehe ke ohe ka mau ki ngā aue auhu ka mau toki alu ki api. Ko pau ke suspend nau tolu ia. E pure a ngā ka toki whainga aue ki ai. Pe ku hoko mau pe. Ai me ai a koia. Koe ta whaake ta hawha o si pe ko ngā koe ta taimi. Koe o kei whai peha ngā ue ki he ni ihi koe whehu i whokia taha o ku na e whehu i na le son pa ku whehu i pea na mu os ngā ue pe moto ki ai. Koe kakai koe na nau wha mo on loi koe wha mauanga. O ku kei whai peha mo ngā ue ki ai pe o ku ki i lahe ngā ue ki whakahoko ki ai ka toki ki tai taimi atu pe toki wha hope a mui. I maari e taha so. Ko i maari taha. O sa no he TPP. Ne o se hanga pase ke isi ke wa fatotolo investigation e ka polisi. Aku wa mai au te ke na fitu tak mai. Ka ku mari ke isi ko ni he ko ke is not that simple. He ko hapal pare man ilalo. O elo ka pa na ka fa mo lo in me he common grassroots. Ko tu manda o swa be nga we. O kuai pe u elementi o hanga pe o whatonga ka kou tukuange pe ke teka whai me teka solo koe me ko nau maari ia e whatonga e ukapo koe ni koe whai hopo koe ni a kāperi ai nau tangutu ai o involved whanongo le rei na kai hanga whatonga e ukapo ka koe taimwe na uia e ka witness uia ka witness ko koe ta whako kāperi. Pa nai whema o hurewa he loia ke eke o nau hingoa, eke mo nau tau, eke mo nau occupations. Koe kātoa e kau witness ko ia. Koe kau housewife, mo kau farmers. Farmer is in a sense, koe kau farmer, ai mwene mea, ka koe alupeki kuta, ai koe subsistence economy, subsistence farming. Kai mwena na ui e kau whamori e whai koe kau minister, koe kau CEO. Nau tok whakatonga ngai koe kehe koe ia he tauntu he hopo. He mahino rewa o kui kai ke whai, it is not easy.
Ko struggle between the grassroots people with the elite. Ko foi struggle ia. Pero ko fatuanga I pe ai kai ke fo solo. Ka pau ko si ka ko anga fo ke fo ka pau ke tau kumi pe ko fe konga pala pa tu sia ka tau fa nga e konga ai ko konga lahi ka pau re te tau sia pala ka to Como que ele vai ver com a tu si que to e no ma si pe te tau te fa ton fe pa ka kwai ka ko foi hange ko fa pe mai ko na pe ko ka io ko ko atu ka ku ia I me ko wongo e hanga he foi fe tau I va ki ko ne o ne tanumia ai kumia ki fa mau te tonu. Ko isiu foka ko isiu ko ni solo is not a vendetta because personal vendetta ki ka kai ko ni. I am most concerned ki ka kai tonu hia o lotonga ngau popula ti tori. Ka ko ko fainga fonga ko and I'm most concerned ki he ka hau na to e fonga tahai. Ka pau he kai ke fai to foi matai la vea ko ni ke ma ke mo ui. He kono fatu tama ki fo solo wange ko. Au hange fo ko fatala no go oku mama fange tuki hala he tuki tau. Kono uhinga he ko te tuki ko tau te lau kita o tala pe ko hai mau. Le tuki ko hala te lau kita fa matala e moto ngau ia pa kai te lau kai tau e fa. Te kita mau te lau fa matala I. Ka ko tuki tau ia e whakangata pia ki mau koko. Kai ki te lau kita te whakamatala. Ka tuki, ka hange ko mea ko ni solo. Ko anga pe tau whau pe ko toko fiha nai ko ngau popula. Toko fiha nai more ano api. Toko fiha mai more ane paanga. Ko ui, ko tai tokanga ai sitiso system. Ko no administer sastisi o how sleeping ai foi fonga ai forte documento o fa kawai. Bon la. Ai o pai ke tau lau da o lava fa ngata mai e tau fa fua ke voi lave a poco. Ai ko fa tu ta makia. Ka wange ko lau. E hala fononga mea ko society. Mea ko civilized. E ai pe foi manga fa. E ai pau pe ke ai foi nga sino ai e fei lau ke ne lava demonstrate mai mea ko mea pangoi ko ne hoko mai he mea ko ya tona fitu ka ku un pau neongo ai mea msi e solo o ko tokanga nya uya ka hoko fai nga whakau ko ni ko ai ngo lau tu ki hala ko ita ke la de to fa mau pe fe pe ngata mai mi fe foi mau mon la ya bito piveni ko ki ta ki fa o se imagino bito e whakau ko mai aia ko mon ko mau lahi he nga tu ki hala ko ni ko lahi apita nga mau e hoko na me hoko piveni ko ki fa o se ke mai whakau ko ni ko mai he na o mai ke teu he taha e whakau ko ni e ta POLOKALAMA ko osina na ke hanga whakarea ai ko ngā ue ko whai he tau ngahi mawhai pure wharearea kabineti wha mau anga na ki whakakata ke na ki whahua ke whakaukau o hange o kunau skalamu hange kunau tuu mai na tolu e ka whai skalamu pe taha o toki whai e skalamu he tatala noa koe ka talaketi ko he ne pau o ko koe homo kai ko whakaukau ni ko mai koe he ni na whakarea pe he koe whakailo koe ni o ko mou whai ki he ngahi mea bene o ko se ola le whai lo toko wha toko tolu ku hao toko wha ku moua o ku talamai le vai o ku kake mo whakatoa ngai moe ai ko foi sikalamu mo ia ku mo whai he na kake whailo tau taha koe whailo whakasikalamu ko mea ko whai mau ke atuka koe ke o mai ko hake he o foi sikalamu koe na tatanoa ke ai he tau whaunga pure mo sikalamu koe ni ku mo whailo aki ai kau kantiteiti ono ke he ko
Koe foi sikalam koe fai koe puate kakai. Koe. O ave ke fa mawanga ke fai Tu ni mai. koe foi sikalam koe fai tua. O mama o ia pe tu o koe lao. Koe. O ne o sikalam mai ki mafai. Koe. Mana tu yo koe tau be. Koe ha mafai i kakai tua. Whekauak mo ngahi foi sino tolu wani osi ai whiri. Koe whaitu nao na tō awge nau tai whi maare o awe ke whamau anga. Au whaitutu ne ta makehe ia. Koe foi sikalamu wani na uhinga tau wai foi sikalamu. Ai nia kou tau tau fufi hei puka habi au tuai anu pa ame whare. Koe whaiga sikalamu pia koe ke malu i personal interest. Koe. He wei fu i network out to mloloto a mia sol. Ate ta upeki ai. He uhinga mali elewa ngai fu sikala muia. Ko mea ko no ave ona ha tai fi mali ki fare hopo ko sikala mia SPC e essential sikala ko ta no ai. Ko sikala mun ko na uhinga o ha urewa ai fa mawanga ya ha uga mo fare area mo kabineti ia o hange mai pe ha foi ulu taha o ka ko nga foi sino na idoria na mai vai o pai na tutuni o i ko le fa lu ko fonua ko na mana to ulu taha ko o de disregard ka kai mo fonua ko le ko na individual interest ka wai pe nga sino ma fai ga do ya ka te ta o pe tau ne tu ka ko di o te pe te ta pau pe ke fai a o ki ai pau ke tau de to ki ai ka tau te vete le ya tu pe ko ia e kono sai o tau wako pe mo tau alu tau tuange pe ke tau teka ka tau alu ke hoko to ko ni mai ke tau tolu ko nga pe mahino ko palpare ma ka me fai tau ile me fai ko ia ai wai pe mai ka me fai pe hala pe ke toki mo ele pelu mo e mola ya bit PIVENI ko nga ke de wat pe fa mari ko ni ke fa ma opo mai ko lo pe ku nga ko ta taimi o se ta taimi ko lo pe la nga ka venga ku talava tala no okay ka pa wa isiu ku ngalo e te o ke fu ya tu pa ke fa o si mai kita io solo o favor pe ku o silahi pe nga isiu ta o silavi kai ka koe toki lave te ke he programa ko me penia ko no fo au o frango ke tau ki frango nge mo tau hanga o moi e tau foi teka ko ni mo anga ngai felongo aki hange asi mai nau foi mai no mai nau foi skala mu o vale pe lolong e lo pe holo skala mu a pe do na ta ko tai ka lolong longa ko foi skala mu ne te fai ko ka beri me tonga ta mo fulu mal na ke nau amanaki ke ka wa fo ko la vete ko si so ko ngau ko ni wa ke pe ta fonga tua te vilo to kala lo te no alunga ha ke mamulo mulo tu ka ka ke tuku te ko no inga ko no vision ni mono tau mo ka ya me ai ko fa foi tui ko falu fua me le falu fua ka kai ange ko lau ko pupuha mo kakava ko tangata sui lau e kai ke utu ha ke ia ko format pau pe ke utu mono ia ai fonua ka wa eu tu e alu noa fi lau me no mona pupuha ka tau te kape o vaso malo pito PIVENI o ku ko tu mahalo ku hange ko lau tau lue pe tau te kape ko nga he te tau lau pe si o le ko ta fa fo ko no pe mari e va kai ke e ta fa ko ne system mi e taimi ko ku fa fi hona ke nga hi issue ko ni ke fo system ko ni ku mahalo na ki maha be lolo ke fa lolo ko ku ke te mo te hanga te ka e ta fa ko ni ke fili
Kau whamalo la hea to e piveni I he whainga maari ku lava e prokalama. Kata toki sio he maapena te aipea whainga maari I he weekend ke tato ki wakai ai ka ngai isiu kehepe. O whatu. Ia. O whamalo atu e kainga he lava koe ke mo fo I mai tau prokalama. Koe lava ia tau prokalama pa kakata prokalama FATUFONUA fo o ki he ahoni. Whatanga pēna e ongolere te tau prokalama pia ko whaambena e o kulava ke tau wakai ki ai. Ko loi pē ku o kulahi ngahi tohi mai he ngahi mea kehe pe ia ku mou whenga ke whehu I ka ku o ka koloto ke tau tala noa pehe u isiu kone whae tala noa mo mai ngahi whehu I ai. Ko inga ka lava ke tau nga onu peo mo mahino ang. Pea ku whamalola he tahe ngahi whehu o mai te sio pe ki ai na kua ngahi whehu I ai e aunga ki prokalama hoko, he kotu I te ai pe whainga maari na e whiamau e he tau kau sponsor ke lava ha whai prokalama e tahpeua I he weekend, ko ngā ke lava o ke nau whiwhanongo pe he tuunga kou kui ai tau ngahi mea wha politika re, hange koe tuunga koe ni kai hopo, pea mo e teu koe ni ke hu ke talanoa ke tau estimati, ko hai tau estimati ko ia I he pure anga. Ka whamalo la het ka ting motor, pea mo e o apea te motou kei a tāpe e ngahi prokalama ku a tāpe a piveni he taimi ku whainga maari ai ke talanoa ke tau sistemi he FATUFONUA fo ou ko ngā ke lava ke tau whanongai pea ku mau whiawhia pe ke whamalo ia ai kautaha koe ku nau sponsor e tau prokalama whamalo la hea tu ka tiki moutolu I hono sponsor koe tau prokalama South Pacific Loans o ku iai Costa Rica tu bou. Whamalo la hea tu ki he kautaha koe ni. Koe sponsor o whahau koe kautaha koe ni. O ku me whate fito ia whaloku fua. I he ngahi prokalama ko toa peku whahoko e he vipon media pe me heni. Whiamau no I loto o kalani I New Zealand. O na ke hanga kehe pia me he kautaha South Pacific Loans. Ai o ku iai Costa tu bou. Pea mone kaunga awe. To o pe telefoni lea I he fika ko ia o whakamoui. No walu ngeau, walu, hiwa walu. No walu ngeau, walu, hiwa walu. Tala noa ki hataha pe o nau kaunga awe, te nau lava tokoni atu ki ate koe. Whahinga whiamau paanga pe. Whahinga whiamau pe ke tokoni ki ate koe. Whakatau hao mea lere, totongi hao ngahi mo ua, awe ha paanga ki tonga ki o whamiri, po whahaka hauta ki ai. Pia me whatau, whainga no pe te ke whiamau au, ki ha melere fo ou ke whiamau. Tala noa pe koe ki a Starik Tupo, ma nau kaunga awe, I he no walu ngeau. Walu, hiwa walu, I he South Pacific Loans. Pe tau wharekoloa wala koe ia, I loto nuku alofa, koe Page Fashion Store, au kunau kei whia beke, whatua kia tuke ting modole na ngahi wala. Me pango pe te ke mau e ngahi wala fo ou koe ia kunau watu he na uta. Ko di mahalo ke prokalama hoko te mau ki ai, lava mau ki ai, ki lava hulu atu ngahi wala ko ia. Ka koe whika telefoni e na walu, fitu noa, ono nima, ono wha. Kuna tuu hanga atu pe ke tau mai pe au peo. Tengo ka hafu whare koloa ni a lahi au pito. Ka kuna whia. O ku si ipe, ku whafonu pe na ngahi koloa fo o I loto. Ka kuna whia pe ke na utokoni, I hono sponsor koe tau prokalama FATUFONUA fo o. Pea koe mea pia kuna kore mai ka teki mo tolu ka uke ofia tu ai. Pe koe ki silipa, pe koe ki wala kaureka, pe koe wala ka kailala. Koe hape ki mea teki whatau ai. E tokoni ia ki he tau ngahi prokalama ko ia. Hoko atu koe ana sponsor e tau ngahi prokalama. Page Fashion Store, loto nuk alofa, walu fitu noa, ono nima, ono wha. Koe tau live stream koe nusilani, hoku kei lere pe, lau ke fitu tak mai. Ke teo iha o whiamau live stream I he noa wataha, hua noa nima, noa fit whainga kātoanga pe Māori, putu, koe whai aha koe, graduation, koe hape whainga kātoanga te maulawa live ia, I he Facebook pe mai YouTube, ke mamata mai kia I ho family, pe meha whaitu pe mamani opnau iai. Whiamau haki kaungau leipa, I North Shore, North Coast. Mo West Auckland o ka pau ke whiamau ngā aue civil work pa ke whetu taki mai pe whika tatau pe noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu te maulawa o tokoni atu kia te koe
Ka mo mea tau ki whilonga ka pongpong, pe mo e polokalama tufunga whanua alo au, te pehe ke ngai polokalama ko ia a pongpongi.